kemudian berkirim kembali buat buat kita satu Lamurong pastinya di renong paat pasti tak boleh dan apa simpel sebelum episode nom akan empat belas Utrai apa Blay Pengat Adam dan Kynthong siap berdua Uru Uliatia Bat Rusim 𝐀𝐬𝐬𝐚𝐦 Kurim Jingiathoh Bat Rusim Pas 𝐀𝐬𝐬𝐬𝐚 Jom kita juga de baru Blay Dipulong Kabriu na kata sim Kurim ya bawa sim nau Kabriu Bat Walam Harga Kabriu Baru Adam Long Nemen Cakista Long 𝐀𝐬𝐬𝐚 Jona Nakado Jona Jadi nyakin on court Kabriu Naman kata sim kita Kabriu Naman kata ken Di tempat kejusian yang mulai Bodan rengkat beroyalam yang ini Di pun kejemu Balang bang cuma lagi armut Ikut sama kejungi Nakan eka balang kedam kita Berpoy Saya kena borong Makasih im jaki kum kisamba Bakin rum Syah Kawai pat Kapenta juga im jaki Naka bakin yasok kejit Kyntiew Kurim Kut Kat Kabakenta Naka benta juga Lamurong Niadon Hagan eka po Dengan kediang yuki baru armut Ukat kesembrang jongki Syaka deka Jingiathoh Kut Bat Kynthong Deru ni kabenta jongki engkap ru kat kikmi kikpa ke jongki bade kinang ri kinang sumar nang sa nang peja kumjo ye ki bahayim hasam ke jongki baro ki bala panadon engkap pati hakan ke sini bala pandai ki bana sejam kumjo ru na ki bana sejinga ngi panpau ku sumu ulai hakan ke por bakila ru pandon ki sakri ke jong ulai terpang pastor Rymbai jengi Reverend Esuno di balak panadon engkap ni hakan ke por yang semahai ki pastor jingon engkap joki kalong kejin tekku yang kena ke armut pun sama jengi hak bala ki saaru kejin senang kejin kuntu nak bentar joki ni dandru yang kita menpesan jika balang nang ni di balang ki pemarjan apa distrik apa presbytery pak kumjuru ada kidan Naki wei pat ki balang ni di distrik ki presbytery kat ki balak bantan yang snob haru yakhi syakan di gejing syakri gejongi hati dengan snob haru akan di korban yo i ba itan wei naki Rymbai lederu wi provisi hante hanehu ki balak bantan ringkat kat ni akan di kepor ni yang snob ha itu ki mama syakan di gejing syakri gejongi kumju yakhi barok ki parlok ki parajo Ibawan sejan pada sejengai pada don engkap akan negasi. Yang ia pisahkan dia kejing syakri lang kejungi. Kejing don engkap jokikan lang. Kejing berku yang kini ke armut ikon samla kejungi. Apor kalau yak. Ida yait mak syakrang bersedang kini kejing syakri jungi. Sywa kata nganbu kejing terpak nak minta jungi kibadan hamne baro. Hamtam kitu kibapat iki mobile phone jongki. Sinubha banbu lagi ke silent mode. Never switch off lu lagi. Dengan kerpat lu iki badan syabah. Dengan seluruh haban lu yakmi nak kejeng hangir.